Андрей Галкин паллы композитор утмул жылдулдаржы. Тыван республика үнерінже оның хайлабізен пәлдерішлі вырнежнашы. Юратнығы бізен авторне саламлама, пугане театрне, музыкана кымыллаганзем, искусство культура дыржаганзем, эштежізем бұғынжыш. Андрей Галкин шак театрда музыка ердюжи булза ишлет. Спектакльзем валли терлі хайлав хадерлет. Курагансем візем бушынчы ытлара хачабыча юрада шыгунда жүреме. Юратныкы візен композиторне саламламада шин ешлы бұғынна. Композиторзем бірге мінлерек кеві жырма булат хахалі. Кударанчен візен етін жере ширзада бәдерні пулетеші дебірчух. Пулдарулы хра візем баян, паллах, шен ешіл ер жырашы, хыжысем эксперимент тумагымыллашы тепризем халықын авалхи кеві елізембе кысыкланза ишлеше. Андрей Галкин түрлі жанр баширать. Эстрада юрижесем вали нумай юры кевелене, аранжировкысем туна, нумайшне халықра лайық білеше, түрлі уявра он кевесем тытышақ янрашы. Шавақта композитор чунинче төп вырында классика. Он жухыжыбе Бетховен ба Моцарт, романтиксен елізене паянхи музыка техникибе ергесене, пірлештерсен илемле булать. Пулдарулықра төп вырына илемлихе хурать Галкин. Куени бевал, хэн врендикенен ходяшеван жухышне хали деді цабырать. Виктор Александрович пере илемле ябала ансат. Анчақта ансат тубынне ансат пақ пәдеттеген халық сымақ ешінчен манмаламар детче. Классиксен музыки вара өмірліхе. Пирен весендилыне тыцабырза хальхи музыка чилхипе узы курмала тере композитор. Андрей Галкин Шубашкарди музыка училищинчен чулхолари консерваторирен врензе тухна. Малдан Шамрыксен театрынже ишлене, Кунберге театрын илемлих ердюши Вячеслав Горинов лайық калашре. Шакшулзенже хараше композиторизен союзнегене. Унгыщен филармонири шеш пелюшкана анышлы ерцебына. Валхайн профессиялі пулдарулыхипе уражине дораганчы ваш эстрадыне лайық видим күйне. Сцены жіне тухаган Шамрыксене де шені илемлі юрызем хайлаза пулышна. Пугане театрне ишлеме кушни де кундавыл нума жулхушывай хурать, Галкин жын узылы бульче, кун евер жерде ишлеме шымалахмар. Парекенші бірлара бірден қамырын пулдарулық пушламы жынжен де бұл. Еп қалабынде вишшімі жумақлара проберум ба, вишшімі жумаке де хеллеги темы ба. Еп қалаб Андрей Петрович кунда галек юры жумала деп. Бұл вғадыртiniz жебен мана қалай. Вот здесь мана қалан дейд. Юры жыватты зедет. Композиторын дейд. Шижі нотты ба дейд. Коллег озыңзар бал дейд. Мінле бұл тебір дерлі юры жыма бұлдара дейд. Вот шауын іштебі тингіна ондан зелді. Мінле жывыр іш бұл композитор іші. А пірле пір-біріне онданза ішрені бұл шавдері пұлыржат. Режиссерсін неде, артистсін неде. Андрей Галкин жын пулдарулық шыбе анышлада телейлі шаввақытрах йывырта. Нумаяқ пулмаш унын Аттилла балетне Чываш патшалық операба балет театрынче сцены жіне кыларчыш. История халабебе хаделлене хайла пирин юнержин пурьени пете узылы бульче. Ахалтенмарун премьерине интернет урлы пөтім тенче халықне кытартырыш. Кысыкланагансем шер чөмірін терлі кітесін чен пулна. Паян шене музыка ядалаза хаделезих балет лардаган сахал. Нумаяқ тавығыт иртмере Галкин композиторын кебір балечі тухры сцены жіне халхинче хуркайық шүлібе. Чывашла опера жирма хаделенет халі Андрей Галкин. Сан жуғышпа Бетховен бек өмірліге юлмалла музыкын мінлерек булмала дезен. Музыкына итлесе эдемлік савынса хумхандыр. Көві халыға мұнашландардыр, унасын че юлдыр. Концертыран көрагансем сан көве юрлаза тухчердері Андрей Галкин. Юбилей кашынче он көвесем пәрін ғышын теприян арарыш. Хыш сцены жіне дұхма хаделені бірге манзадағаны концерт ертерегенсем. Чивышынче Андрей Галкин сыпайлын фортепиано батне бычеде шене музыка галаре. Чываш енгларын вали Александр Осипов, Михаил Солин.